तल दिएको प्रत्येक वर्डको दुईटा मिनिङ दिएको छ। अगाडि दिएको प्याराग्राफमा त्यो वर्डको के मिनिङ रहेको छ त्यससँग म्याच गर्न भनेको छ। ग्लेयर। Under the artificial glare of street lamps, a car can be seen slowly approaching. यसमा ग्लेयरको मिनिङ एन इन्टेन्स ब्लाइन्डिङ लाइट रहेको छ। कर्ब। The wheel navigates the curb. Parking. As an arrival notification pings on the phone of the person waiting for it. यसमा कर्बको मिनिङ a stone edging to a pavement or rest path रहेको छ। Hail. This is a Waymo One robo-taxi hailed just 10 minutes ago using an app. यसमा hailको meaning to call to somebody in order to attract their attention रहेको छ। Commute. It has the potential to transform our experience of commuting and long journeys, take people out of high-risk working environments and streamline our industries. यसमा कम्युटको मिनिङ टु ट्राभल रेगुलरली बिट्विन वर्कप्लेस एन्ड होम रहेको छ। ड्राइभरलेस भेहिकल्स सुड बी अ भेरी काम एन्ड सरिन वे अफ गेटिङ फ्रम ए टु बी। यसमा सरिनको मिनिङ काम एन्ड पिसफुल रहेको छ। लायबिलिटी। देयर रेगुलेसन, रिथिङ्किङ द हाइवे कोड, पब्लिक पर्सेप्सन, इम्प्रुभिङ द इन्फ्रास्ट्रक्चर अफ आवर स्टेट्स, टाउन्स, सिटिज एन्ड द बिग क्वेसन अफ अल्टिमेट लायबिलिटी फर रोड एक्सिडेन्ट्स। यसमा लायबिलिटीको मिनिङ द स्टेट अफ बिङ लिगली रिस्पोन्सिबल फर समथिङ रहेको छ। डिप्लोय। द अल्टिमेट भिजन experts are working towards is of completely driverless vehicles, both within industry, wider transport networks, and personal use cars that can be deployed and used anywhere and everywhere around the world. यसमा deploy को meaning to use something effectively रहेको छ। Autonomous. But with all these hurdles in place, what exactly does the next 10 years have in store for autonomous vehicles? यसमा autonomous को meaning a vehicle that has the technology to drive itself रहेको छ। Perception. And that's not the only challenge. There's regulation, rethinking the highway code, public perception, improving the infrastructure of our states, towns, cities, and the big question of ultimate liability for road accidents. यसमा perception को meaning an image about how you see or understand something रहेको छ।